kuruka y'umukahumuro tukiri hari cyacho Uganda Anglican half hour yenda kongera kutora mu gisho gwakiri wahiza to twegitaho bitwa tugumize mu nebigambo birungi ibyo mwahure kandi umuntu owamara emyaka igani 15 mu magara genseji. Okay. Kasho muzaburi wajyanga umukamwe shongore byeshongoro birungi wajyanga umukamwe shongore byeshongoro birungi imwaba revive mwe no muzaburi nibyeshongoro bihe bimwabire mukunda ebi wabire ukunda munonga mbwe cyabire ukunda munonga ne cyarahanga kontora ruhanga kantorana Taineka rujikona yanyeku dirawenka yanyozya ho ebibi Yesu mwenonka marayonta ibanja byanjiriona kumbi ikombiguru njoeroku hikirira okweku tari kwanje narebe zonko Jose Yesu bolo woli manya ebanja jajeriona bihira kana hato kirine no kishwe cece shongoro kishwa oya shongora abantu baro bagira bantaga amato bare bagira ibanja bajuma bakunda ranga konkeje myaka yone yiwamara hariho gora byamiro karota Yesu hariho gora murebe ntinda murebe ora murebe shobora kuye Yesu yabire na shobo wa murebe Yesu go mureba akaba nashaki akajura kwera mazima ajure bjwaro brukwera ajura kwera kwena kamureba Yesu ajura kwera taineka kamogo kona arikwera mukagamba hamwe Yesu Yesu ko tukagamba hamwe yakugambira ki yakugambira yangira ati ye bari kukunda ranga no kukunda bumwero kwera mazima obwe kikakiri wo mukiroto obukabona nko mukiroto nga bukaba omukoreko bikaba byomukoreko kuwahereze kureba Yesu kikahinduraho kitahamagara gawe omukongera kumukunda nkamukunda namukundira ekigambo cyo kuntorana akandeba mu bantu akantorana nkamanya ngo ruhanga nkamanya ngo akamfera ruhanga amuzora namukunda ruhanga kumuzora narebe nkujo nahama nakunda Yesu narebe nkujo zangumi mazima mwen hati okayendize cy'abantu abatakajunurwe nkabendize ngo betesa ebi byabo kuba ukwetesa nuko guwa kubi ebi byabo kabirekere cyarbo mwene bayetesa barekere muri ibi byabo ruhangana abasasa konkani kibasika umuntu kwetisa akarekera kimwe bibi nicyo basika mnongo umuntu kwara kukunda ruhanga nagitisa ibi bibi nabirekere cyarbo Stane yagaruka Stane yagaruka norwana nawe numusingura abo kuba urubo ry'umuroko rukumanya icya Stane n'ubucyanga ni Stane na leta ikintu nicyamanya ngo nekiringira ntante kitende kikora kajuru mazuma hat Stane twamusingura twine byo kurwana saki ebiru kuturetera twasingura Stane twasingura Stane twine kwetesa kwa mazima okwetesa okagubo kubibi byabo kabirekera cyarbo echo ni kimwe aha kurwanisa Stane ekindi ni kiha ekindi kiha kurwanisa Stane no kukunda ruhanga n'amagara gawe gona n'ubwenge bwawe gona ukakunda nyamhanga habwo kubaka kushona mwene shabantu no bashabira sharaki shari yere kubashabira
ningira nti nimbashabira nti Ruhanga omuntu ogu omukora amaisho iguru amatuge akumanye nimbashabira nti okumanya Ruhanga Nyamuhanga n'amagara gataho okumukorera n'obushenge buzima. Hati shimwe niwe otahaha kuwahereze kutu amagara gawe gahereze kucedera hato tahano ukora ki ebirukuretera waguma mu mukama no choma Bible no chaba tinshoma Bible kureka nshaba Bible kafa omwaka gw'2022 amaisho gakafa omwaka gw'2022 11 tinagaruka kushoma Bible konka nagumya okushaba n'okukwata mu binashomere Bible ibinashomere Bible nkarukwata mu mutwe nibyo nshoma binkwata. Konka shi okineye omushororongo gundo gwo kwijuka okwiha hogo gwa Yohani 16 ekigambo kya Ruhanga kina amagara n'amani kina obwoyi bwingi kukyararara yamojabiri nikitomita kitandize ingingo n'amushogo amagara n'omwoyo kandi nikitaka buri kiteekateka kyona ekyo omuntu ashemereire kukora ekyahandikirwa ekyo nokikiriza munonga nikikiriza ekigambo ekyo nikishara kita omuntu amagara g'omuntu kikahika omu mushokoro nikishaka ebiteekateko eby'omuntu ashemereire kukora. obwe nibwo kirikuba nikitushenshera nikibishenshera kandi okora ebishikire okineye omushororongo gundi ogw'okwijuka ekyo omu Baroma eshobora y'okubanza n'enyiriri 16 ogwo gwe nigugira guta engiri terikunkwata shona habw'okubona amaani ga Ruhanga agahiisa weena orukwikiriza kushoma enjiri terikukwasa nshoni habw'okuba n'amaani ga Ruhanga agareetera omuntu weena okushoma mazima mbwenu buri muntu weena n'omugambira kyahanshonga y'obutakwatwa nshoni kwari kuba akozire ekintu kibi n'okimwomesereza omwoyo orikwera namwomesereza ekibi nakyetiisa mazima hati abantu abatarikujunwa gye noobahabuhabuza ki leero tukahendera abantu abatarikujunwa gye nimbahabura ningira nti ekigambo ekireetera omuntu okujunwa n'okwetiisa omu mazima kwetiisa omu mazima orikwetiisa omu mazima Ruhanga nakusaasira nakusaasira ebibi byawe orikwetiisa omu mazima Ruhanga nakukunda habw'okuba namanya ngu ori w'amazima orikushereka ebibi tarisaasirwa konka orikubigamba nabireka nooba orisaasirwa. muheru y'abantu abatajunurwe n'abantu abatarikujunwa gye neha ey'abantu abatarikujunwa gye n'abatajunwa muheru gwabo n'okuzagayana ekyo ekyohira kikyandikire abatajunwa boona baryaza omugayana muheru gwabo n'okucwekerera mbwenu bakakora ky'okuhunga gehena abantu bakakora ky'okuhunga gehena ekyo bakukora n'okwetiisa okwetiisa kw'amazima n'okusaasirwa ebibi byabo. oyina obuhabuzi bwona bwanonda kuhabura abantu obuhabuzi bw'okuhabura abantu nimpabura abantu okukunda Ruhanga n'omutima gwawe gwona n'amagara gawe gona n'obwenge bwawe bwona nk'oku oyekunda wenka omuntu ashemereire nimbahabura okukunda Ruhanga kurikumukunda akukunda wakunda Ruhanga akukunda. mwenu shi owishemwe nobaasa kutushabira eshaara leero tukahendera program eshaara kubashabira tushabire mbashabire katushabe katubane tweshongora keshongoro kaitu Ruhanga akantorana ntaineka runyikona yanyeko ndira wenka yanyozya ho ebibi
mbwenu nka marayonta ibanja ryanjye ryona kundihiko mwiguru nzirako hikirira okweko tari kwanjye narebe zonkojoze ubu nibwo ndimanya ibanja ryanjye ryona ranga ishaitu ranga umwana ranga umwoyo urukwera ninkusingiza munonga ninkusima habwe imbabazi zawe no gukunda kwawe habo kuba nahurira eshahegi nashemererwa munonga habwa samu kundetera abahereza barahanga abeija kuganira nanye ebyo kushona kwawe ebyo kweta kwawe no kutorana kwawe uko wakongera abantu ukabajora mbwenu nasima munonga kushitamaha nabo bakambuza byone ebirkwetengwa tukabigarukamo mbwenu mukama ninkusimira munonga embabazi zawe yabari kundetera abantu bashoborokirwe abajunirwe abarikwetegereza embabazi zawe n'urukundo rwawe n'uburyo bwawe n'emitwarize yawe mirungi mbwenu mukama simuhembisa obuhabwa ekitiinisa Yesu Kristo mukama waitu embabazi omukama waitu Yesu Kristo kunda kwarahanga tata itwe okukwatanisa kw'omwoyo orukwera zigumire twena n'abishimwe boona ebiro byona amen. Reverend yabare mnonga ahabwe ekigambo kya Ruhanga yego mazima yabare niwe okundetera kuganira hamwe nanye ebyo nibyo byaba biri ebigambo eby'omugyenyi witu w'izoberi yabari Reverend Thomas Kakiza omugurusi omazire emyaka mingi omukujunwa kandi omumagaraje aine emyaka igana 15 twaba turi omu Rurumbugu kandi egi ni district ya Rukungiri bitu yahendera rukutugambira ngu mukama n'urukundo utarukunda mukama n'abatine mu rukundo so yatugambira hanshonga yo kujunwa mugenzi wanje atakikirize Kristo kuba omujunu wawe yehurire ku rw'embigambo byo wishemwe omwahure omugurusi witu izoberi rikubera empinduka yabarabogumaho nabandi betko mujuni na nyina Emmanuel Muchunguza na Beka kwikiriza yabarabogumaho Yesu akurinde. Church of Uganda Anglican Half Hour yabane kushyo Bishop Stewart University BSU, chartered by the Government of Uganda, for PhDs, Masters, Bachelors, Diplomas and Certificates. Bishop Stewart University BSU, our God reigns.